amukira ingeithi cia tata wa Ngogoyo o haria hothe muri athikiriria akwa ni ndacokereria ringi muthenya wa muthi na ni mwihoko wakwa ati haria hothe muri ega na Ngai ni amumenyereire na mwena thayo wa Ngai ni mwamistu sana na nikio ndacokereria muthenya wa muthi nigetha tutuike akwaraniria ndimwagite thiku imwe kana igiri ni njiguaga ngoro yakwa itaiganire na nikio ndoka ha nigetha tutuike akwaraniria na introduce topic yo muthi ri ndenda kumirehe nigetha introduce channel yakwa. Topic ya muthenya wa muthi ndenda kwariria atia ndenda kwariria uhoro wore ungihota guturn your partner on. How can you turn your partner on? Ungituma atia partner yaku okie, ungituma atia mwendwa waku okie, ungituma atia mwendwa waku ende sex, ungituma na njira iriku tondu ni kuri tu maundu ungika tutani mundu waku on ona atekwendaga gwikwo ri wone ni ekate wone ni eririe gwikwo atekwendaga gwikana ri wone mundu ni eririe gwikana ni maundu mariku ungika nigetha mahote guturn partner yaku on. Na hadrariria both men and women. We mutumia ni maundu mariku ungika we mudrume ni maundu mariku ungika na maundu ma mothe o mari mudrume angika ni mutumia angika. Koguo ni ndenda kwaria muthenya wa muthi be attentive nigetha umenye ungihota guturn mwendwa waku on atia. Ni kuri andu mendaga gwiko tu maundu nigetha meke atia nigetha ngari ciao cirurume no ngari ndungithi kumiakia ungithi kumiakia ri utakitie ngari ndingiruma no hindi wa miakia ri ngari ni hota gwika ati ni hota kuoya nginya maguta ikahota gwika ati ikahota kururuma. Likewise applies to mudrume kana mutumia. Mudrume utangi mutani on ri muti wake ndungirugama, mutumia utangi mutani on ri ndangiukia kamega tingiukia. Koguo ri makora mahana ngari no mwaka umatani on wigire safi uturn on nigetha ngari cikete nigetha ngari citikire kuruma. Oguo niguo ndenda twaririe muthenya wa muthi no itanambiriria ndugitikire gushare kulike na gusubscribe thini wa channel ya Eunice Nyambura N kana Tata wa Ngogoyo. Oro ringi ndimwiraga I am the only one Tata wa Ngogoyo. Itikira gushare kulike na gusubscribe thini wa channel yakwa na witikire kuhinyaga kengere nigetha the moment I upload video ri igagukinyira uri mundu wa mbere na ushare to as many people as possible. Na ngakena ni tondu andu aria marashare Ngai amurathime muno na mugwike maundu mega ni kuri maratiga comments. Mungu awabariki tu sana wira utukuruta na inyue na ndamenya Ngai no egutukinyia haria arenda gutukinyia. Na ringi ndimuririkania ati mukirora video ciako mukeroragira mukarikiriria ni tondu iyo niyo support iria nene mungihota kuhe Tata wa Ngogoyo. Gutiri support ingi ni mungihota kuhe ni ya gwitikira tu kwirorera video ciako mukarikiriria ugetikira gutwarana na ads cigathire cioyaga kindu seconds ads ni ikahituka. Icio nicio citu supportaga. Koguo ri ndamukaribisha ro ringi ndamunyita ugeni kuria guothe muri muigwe mwihari hagiriire na ndimu appreciate muno ari othe muno magirira asifu abogwa awangari kuria guothe muri Mary Jaramba. Mungu awabariki tu sana. Kevin, Mungu awabariki sana. Ngai amurathime muno na mwike maundu mega. Ninawatambua katika channel ya Tata wa Ngogoyo. Straight to the topic of the day. Ehi ni uri wamenya mundu akoragwo hana ngari otoria ngari uthiaga ukoya safi ukarurumia ri ugacogathie ikagucia maguta igacoka kambiria rugendo ri. Uguo niguo mundu akoragwo ahana tondu ngari no amba wa turn on nigetha ambiririe nigetha ambirie rugendo. Koguo utangi turn on ri ndingiambiririe rugendo. Likewise to men or women, mundu nigetha okie ri no mwaka umutani on ndungiuka tu kuri mundu ni urenda kumwika ndungithi kuri mundu ni urenda agwike na mundu urenda kumutani on. Ni hari wira onawe wagirwo ni gwika ati onawe wagirwo ni kuruta. There is no gain without pain. No mwaka urute kawira nigetha nawe wike ati nawe wone maumirira na maumirira macio ri ukamakungwira na ukamakenerera. Koguo ri muthenya wa muthi ri niki kingituma mundu mekana mutumia atwike turned on. Undu wa mbere mundu mekana we mutumia ri you have to be romantic. Romantic ni kuga ati no mwaka ukorwo wi kindu kiraguciriria mundu ati mutumia akwona uguo akona ni uramuguciriria mundurume akwona uguo akona ni araguciririo niwe no ungigania oro uguo nderi gutire mundu ungikate gutire mundu ungiguciririo niwe. Na nikio njiraga atumia maita maingi hindi wira mundu waku hau tiga gutinda wikirite ndera cia kinyanyariri watinda nacio wi wiki no hindi oka ri tengera bedroom thi ugacenjia ndera ikira kindu kingi kindu appetizing kindu kira
kiramuguciriria kindu romantic ni kuri tukuo twikira go twitagwo to see me through ikiraga kuota ka ugacorete ginya tunyondo uria tuhana gagacona uria kamwire gaku kahana kafiga gaku uria kahana gwekira oguo gutire mundu ongihota gwitiria wikirite oguo because you are romantic o mundu ucio okagia automatically ona dange struggle ni gukia okagia automatically koguo hindira wi mucire tiga gutindaga na ndera tiga gwikagira matisha mangi mandikitwo siju uamende uadudu ama uanani icio tigana nacio ne ndudu iri kuraua thiini wa nyumba ni mende iri kuraua thiini wa nyumba muthuru waku ti mende utindo mwikirire guate uamende muthuru waku ti nyenje koguo hindira ari mucire mwikagirire kindu kiramuguciriria mwikire kindu kiramuguciria otoria ndimwira muthuri akenagio ni kuona the moment on uria wikirite gakuo ka uria kahana uria gagucorete kafiga gaku kahana sufa uguo mundume okagia automatically ndastruguraga ni gukia we mutumia tamenyera gwika uguo na wona muthuri waku ndagastruggle ni gwika ndagastruggle ni gukia na ndukauga ati ni uraringiria muthuri waku kumwika maita maingi ni ithu tuputaga arume off atumia makarega gutwika ni tondu wake tondu tutiramaguciriria tondu akurara ari gutiri kindu arona gikimuguciriria arona hana soguo koguo akorana ndarona ngurani ya cucu wanyu nawe arona mwikitete arona muhanaine uria gutigire rucini na gistoki mutwe thiurukiirie mutwe ugacoka wekira kidera ugacoka thiko ici andu ni marekera mathogithi ni undu wa kira ni undu wa heho ucoke woe maflota wikire ucoke tinde gukihiuka gisafu muthuri waku cai muthuri ucio no gitinda ndangiukia ucio ni undu wa mbere gwenda gukwira mundu ucio ndangikatia mundu ucio ndangiukia koguo mutumia ni wega gukorwo riki ni wega ugukorwo uri mundu romantic nawe muthuri ni ndari cia mutumia nawe muthuri wagire gukorwo uri romantic na njira iriku muthuri nawe hindira wi muciiri jini gakando utinde wikirite jini na mishifi ya tinde kigamba korokoro nyumba oranie mishifi meige kando igira bedroom thie mekire nyatha ndi kuri nyatha arume mekiraga ukona ginya njwire ciake cia maguru ciothe ni cirone kuria cihana uria cihana mutumia ucio agithaka na njwire cio ureira aiguaga ati aiguaga akenete koguo nawe mundu mere twika romantic twika kwindu kingi kati kindu kingi guciriria mundu tiko kate materu mangi ginya matishandurago mayurite mirengeti mutumia ginya na kuona ri akarigwo wona kiri mundu wa muthemba uriku magego ndungikinya uroka kunikiss na ngima ciganirire kanua mutumia ni endaga mundu romantic at least ndera kundu guothe nigetha no gikwiririe mutumia uyu ni araigwa wega ukimutwarira miromo guthi kumukisiri mutumia ucio ni araigwa ikena na ni araigwa ati wi mundu fresh be romantic iyo niyo point ya mbere gutwika romantic nigetha ugucirie mwendo waku nigetha umutani on nigetha na hinde mukuingira haria ri mutikae go struggle point ya kere ni iriku point ya kere to be how to turn your person or your people on kedi meta people ungihota gutani mwendo waku on na njira iriku ni kuri andu aringi ni uthire wira muthuri ni umagaria wathi wira watiga mutumia waku na ni urenda hwaini oke akuhe ni urenda hwaini agucafu keki na mutumia nigetha gucafu keki ri no muhaka umucafu umwikete umutani oni nigetha ona agite time yake kuruga keki gake wega nigetha ona wokari akuihurire tuiyo twake wega akuihurire keki yake wega ungihota kumutania ake wi handu araihu nake mwandikire tu message twa wendo the moment wandikira mundu waku ka message ka wendo either wi mutumia kana wi mundurume mutumia no wandikire muthuru waku ka message ka wendo hi babe umuthe hwaini ni ndirenda na muthuri mwandikire hi babe umuthe hwaini uruge tene mutumia tu koigwa kiugo ruga tene ni amenyaga ni message iriku urenda kumukinyiria no riu ri uthira wira ire ndungiandikira mutumia waku message ndungimwika tana hwaini ni urenda guka kumwika be romantic mwandikanira itu message twega twawika ati twakugucaniriria mwandikire ka message note na by the way next ndirarehe topic ya maundu maria noti mwagiro ni kwaria macio ni modrarehe maria muonaga ni waganu nimo mathondekaga kihiko so hindra we wira-ini ri andikira mutumia waku message ono mwire mundu wakwa nyonaga ukiyuka nda imagine uri othiaga ukihinagia ngaigwa mwire wakwa ni warehe thina kana ngaigwa mwire wakwa ni urenda
So ni wega kwandikira mundu waku message, mwandikire ka message, my dear nyona goke hiyo ka itinari kiinde ino go ngaigwa ni ndakena mundu ucio egwikara ari mundu ki ari mundu romantic hindi ramwira ruga tenere ni ihuriria amenya mundu anjira nduge tenere tondu hena uria arenda twike hwaini. Be romantic, mutani oni na weka tu maundu tucio woni ugiuka hwaini ri ukora mundu waku wekite ati agwetereire either ni muthuri kana ni mutumia, ukora mundu ucio agwetereire tondu ni umutanire on. Undu ucio ungi wa kwenda gutani mundu waku onire ungimutani on na njira iriku. Maita maingi ni twamenyerire atumia ithu ni ithu tukomaga arume magoka iguru. Be romantic we mutumia, cenjia position, mwire mutheni ni ndirakuraid ukaiguru timehia guka iguru ni muthuri waku ukaiguru muraid. The moment waka ukimuraid nake ni murarwana nake ri mundu ucio ni akenaga ona uri ureka atia up and down mwena na mwena mundu ucio ni akenaga muno ona movements iria ura make ni iguaga akenete muno na mundu ucio ukona ni ekate ni atuika turned on na ihenya muno ukona ni atuika turned on no koro ndegukagia ukona mundu ucio ni ekate mundu ucio ni oka. Menyera gucenji position cianyu iria mwikanaga nacio to mwaka muthuri waku agwike onawe mutumia ri no wike muthuri waku. Point iwengi niriku point iwengi niriku point iwengi ni kindu gitagwo body language. Body language yaku ni kindu kia bata muno na ni kindu kingitani mundu me oni na ihenya muno ni hari uri ungi behave. Body language yaku ni aragia ukamuroragwo na ritho wamurora na ritho eye contact ni aragia akauga mundu hari na kanyamu areka ati hari na kindu arenda to behaviors twere twaku twa mwiri ukona the moment wambiria ku behave kaundu fanire mundu ni arana utiza kamenya ati mundu utokwe behave ni hari na message arenda wega arenda kunginyiria kogo body language yako ikamutani on eni moyo gutikendo powerful eye contact ukira mundu tu maitho ogwo eye contact musemani maitho ogwo na hindi murekana mundu cio aiguaga yani mukoro you are just romantic gutikendo romantic ta maitho urorete tu mundu direct you wenda murekana nake maitho ni makoro mari powerful muno kwagwo ri hindi murekana na mundu waku ri hindi uramenya ni urenda kumutani on ri please no gwire atiriri etekera tu ugetekera weka ugetekera kure ko introduce body language ureko haka udreikara waikara we mutumia ni urethwa thwa guku waikara we mutumia ni urehuta utia nyodo uri uraguoko kaigira nyodo mundu cio ni kumenya automatically na message ureka atia hena message uramukinyiria not wikara tu nde ni unyure cai wikarite uro uhonie ta kifuyo wikarite ra uti undu ureka ati mundu ni agire seduce your man. Seduce mundu waku wako museduce go seduce no akego seduce mugia ku museduce go nari kono no ni ndira museduce wiki museduce dinyo nake aguruke oga seduce mundu ginya kaigwa te kumwo ni ngoma seduce him tondu wari ku museduce go seduce ni mundu ungi so tu ni tundu wagiro ni weka ni tundu wagiro ni ku practice wagiro ni gwika we mutumia wagiro ni gwika we mundu menike hati otagutani ki ohate gutani mundu waku on. Undu ucio ungi ni ugatuika mundu creative in bed ndugaikaraga nde utuika mundu creative ni ku introduce undu tungi twingi muno tu style twingi muno tukisess funny uka introduce yani ugatuika mundu creative tugaikara tu orona kaundu karia mwamenyerire re introduce kaundu kangi keru be creative umuthe no wike urucio wike ono tore maita maingi umuthe ukaruga thukuma ukagarurira thukuma icio kaigwa itunoka wega ugekira gaka tunyamu tungi thiini nigetha yukana riciweka nicikugarwe yani you be creative ugacenjania tu maundu uguo so guti undu ungi utanaga mundu on ta ukoro uri mundu ki uri mundu creative hindi muri bedroom these are bedroom matters hindi muri bedroom ri ugatani mundu ona ukoro riki na ukoro uri mundu creative na mukamenyera guthakanagia maita maingi thakanagia ita ciana tondu muri ri mwe ciana nyumba gutire na mundu ungi ku ninyu muriere kogwo mukamenyera ginya gweka ate ginya guthakania mugakunyana mugitengerithana bedroom mugitengerithana sitroom kogwo the ginya kioro na mwaigwa na ni mwanyitirira kira kioro ri mutirikanirio ro ku mukiro ikinyumba gutakire mundu ungi. That is how to be romantic. Ono koro ni kitchen mutumia ni kurugara rugari muthuri ndu mumena thuthu muhimberia ha njohero wakirugago wo ndo muturumithie kiria. That is to be romantic. Muturumithie wamutumithie mutumia ucio obvious ndio kwana ni abiria gwika ate ndio kwana ni abiria ko act kaundu kega. So there are so many ways of being romantic.
Odo wa mwisho ria ngwambire ni gukorwo ni undu uriku ni be confident. Ogikorwo ndira gutani mundu waku onire, be confident ati undu uria urathi gwika ni undu uramenya, ndureka undu utaramenya. Be confident of yourself as a man, be confident of yourself as a woman. Undu uria urathi gwika ri ti ati ni undu wonire na urathi kugeria, wathi gwika undu uria uramenya ni ukuhota gwika. Ndathi kumwika na ndiramenya ni ukuhota kumwika. Tiga gwikara ru wata mundu taramenya uria athi gwika, mundu taramenya gitanda githiagwo ati nginya uthiage na nguo gitanda, ni uramenya mwathi gwikana, wathi na nguo gitanda ciake na mwathi gwikana ni ciake wathi nacio. So otore tangiciara wina nguo ri, gutire mundu ciarage na nguo ri, ona hindi yo mwathi gwikana ri ndugathie na nguo. Ni uramenya kiria wathi gwika thiini wo riri, ni uramenya gitanda-ini ri mutithiaga kuria breakfast kuu, mutithiaga kuria dinner kuu, hari uria muthiaga gwika kuu, muthiaga kurimana kuu, muthiaga gwikana. Koguo hindi yo wathi bedroom ri, menya uria wagirwo we witikie, we be confident of yourself. Ndathi gwikana na ndamenya uria ndathie gwika, ndigutinda ngirwaga ngeko wasa ni ndamenya uria ndathi gwika. Be bold. Ukorwo wi mundu, ukorwo wi mundu bold. Ni uramenya uria wathi gwika ati, ni uramenya uria wathi gwika. Koguo hindi ciothe ungienda gutani mundu waku onire, maundu tu tutaririria ri ni tutanaga mundume on muno na tugatani mutumia on muno. If at all you want to enjoy your sex life, gutanana on no muhaka mwike undu ucio nigetha muhote kuenjoy ndamurano. Ni tondu mungia gutanana on, hari umwe ringi gukorwo ari on tarume matanaga on automatically, mutumia ugutigwo hau ungethetie. Urigawo niki gitumaga we ndukinyaga kindu gitagwo orgasm umiguage na andu. So turn each other on nigetha muhote kuenjoy ndamurano, na ndamurano no muhaka ithie na mbere. Muthenya wa muthi gukinyia hau, oro ringi ni murikanie ni nie wanyu tata wa Ngogoyo Eunice Nyambura N, ndire ndiracenjia ritwa. Na o ringi ndimwire ati support ira mungihota kuhenia gwitikira gushare, kulike na gusubscribe thiini wa channel yakwa, ugatiga comment au ukahurira thimu kanyandikira na ngakena muno ni tondu andu aria mekaga uguo. Ugashare, ugithi thiini wa TikTok ni ukungora, ugithi thiini wa Facebook ni ukungora. Koguo wothe ugetikira gushare, kulike na gusubscribe, na Ngai wa moyo ni egukurathima. Follow me, share to as many people as possible. Undu wa mwiso hinyaga kengere nigetha the moment I upload video igagukinyira na ihenya. Gukinyia hau kwa-ini wa muthi ni ndimwendete muno. Ngai amurathime na inyuothe, ndimwendithirie thiguku njega, ndamwendithiria Christmas njega, Christmas yenye mafanikio. Mwathani amuonekanire, aria matari na kindu Ngai aromuhe, Ngai aromukinyiria utugi wake nigetha ithuothe tutuike a kuenjoy Christmas na njira iria yagirire. Na aria othe muguthie thabari, ndamuhoera tu Ngai amuhe tha cia rugendo, muthie na mucoke wega nigetha tugacemania haha oro ringi, tondu nitugucekerigia no ndirirehaga topic nyingi. No muthie ndamwendithiria thiguku njega, go enjoy with your family. No ngikorwo no uhete kuhe mundu utari na kindu ri, mukinyirie wendo ucio, stretch your hand to that person. Ndukareke ni baku aikari uguo hindi ura celebrate. Ogikorwo no uhete gutuika kirathimo hari we ri, murathime na Ngai ni egukurathima. Ngai amurathime muno na mwike maundu mega. Ndamwendithiria thiguku ya kirathimo na mugie na mahinda mega na family cianyu. Shalom, shalom, shalom.